Umuyobozi wa PAM Beasley yavuze ko intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine yateje ikibazo cy'ibiribwa ibishobora gutuma abandi bantu bagera kuri miliyoni 70 bo ku mugabane wa Afurika bahura n'ikibazo cy'inzara. Ari muri Senegal mu nama y'abaminisitiri b'ibidukikije bo muri Afurika, John Kerry, intumwa y'Amerika ishinzwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, yemeye gushyigikira umuhate Afurika ifite muri gahunda yo guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Leta ya Tunisia hamwe n'ishyirahamwe ry'abakozi bashyize umukono ku masezerano yo kuzamurira abakozi ba leta imishahara ho 5% kugeza muri 2025. Nyuma y'amezi atatu abakozi bakoze imyigaragambyo. Abahoze ari Inyeshyamba bo mu ihuriro rya Azawad bari kubahiriza amategeko agenga umutekano mu mujyi wa Kidal, aho ni muri Mali, aho iyi mitwe yarwanye na leta imyaka myinshi imbere y'amasezerano y'amahoro yo muri 2015. Ingwe 8 zavanywe muri Namibia zijyanwa mu Buhinde, aho ejo kuwa gatandatu zizagezwa muri pariki y'igihugu ya Kuno. Ingwe zari zaracitse mu Buhinde kubera ubushimusi no kubura aho zituzwa.